Ya imdala sembuyi. Hayi sobuyile jaheli banje. Imali senhlanganisi. Imali usihlanganisile. Yeah. Hayi kusho ukuthi mase uhlanganisa imali ku right kakhulu yonke into nami ngihlanganisile. Oh yeah. Amakhovula esilwane nawo inyembezi exoxo nginazo. Konke ngihlanganisile kuyinto eyi1. Yeah. Ngaze ngafaka legama lika Pretus ngahlanganisa kwabe into eyi1 ukuthi inyembezi zakho ukwazi ukuthi sisuleke. Yonke ungala thawulo. Umntwana lona thawulo lizabe lapha. Oh yeah. Thawulo lakho yileli. Ya kakhulu. Lokusula inyembezi zakho. Yeah, hayi. Ukuthi uPretus ebuye komahlaleni. Ya kakhulu mntana. But amasenti kabuye. Yeah. Amasenti yiwa ngawafunayo ngoba ngifuna ukuyabhadala le ndoda. Mdala lapha liyabe lisebenzile lapha. Ngifuna ukuyabhadala. Umntwana lenkani mdala. Umntwana lwana ulenkani phela. Yeah. Okay. Ngike mbale wona la masenti kodwa amasenti la mancane. Mancane kakhulu but sizothini 1.5 incane. Vele kuyabe kufunakala kubo 2.5 kusiyaphezulu 2500 rand. Alright. Efunakalayo but ya ngoba nizamile ukubuza amakhovula hayi abantu abaningi mdala bathi amakhovula esilwana atholakala. Hayi ngizokuyenzela ifavor for manje but next time ube kwazi ukuthi amakhovula ayadura inyembezi exoxo vele kunzima ukuthi uthole sokufanele uyebulala ixoxo emanzini ukuze uthole inyembezi zakhona but wena mawungazasa ngeke ukwazi ukuthi uzothola kuphi mina yime ngizaziyo ukuthi sitholakala kuphi kakhulu kodwa umPretus wakwamahlaleni ngiyambona ukhona uyabuya la sure mntana uyakhona phela ngoba mase ngizama ukuthi ngihlanganise izinto zami la ziyahlangana ziyahlangana kakhulu so ngizakuzama ukuthi ngunike le piece ipiece lena uzoyisaka ngaphansi komqameli ubuloko umbizo uPretus umbizo uPretus ukuthi ebuye uPretus okwenzela ukuthi into zakho zibe njani inyembezi zakho zithawuleke ngiyazwisisa mntana usozohlanganisa zokunika okunye next time mawubuye kwenzela lokho kuyabe soqondane lana lesimo somuzi wakho umuzi wami ukuthi sifake isikhonkwane ukuthi uPretus vele engayindawo liyabe lisebenzile lapha so akumelanga ukhale kakhulu uzothula namhlanje yalala uthule lento ufika uthatha le piece 1 faka phansi komkamela lento uyitshise umbize ebuye uPretus nguye umuntu ofanele ebuye ngimbize yeli konke lesibongo sakhe konke lesibongo sakhe lapha mdala besebenza umuntu walo une-power phela lami ngiyambona phambi kwakho kodwa inkinga nje into zakini yizo ezivaleleyo abadala bakini amadoda akini yiwavalileyo laphana lalikhulumile futhi mdala so abadala lathi senze njani abadala ngiyibo abantu abanjani kade besebenzisa into zesintu so izinto zesintu lezana sesikhamba zihlukalina lana amalaphu lawa indwangu lezana kade amalimbu lawa kade ukuthi abathakati abadakati bona yibo abangasafuna ukuthi bevulele abantwana izinto zabo sihambe kahle abalithakati fanele like lihlale nabo phansi ke likulungise ezinye izinto ezifana laze ukuthi livuleke ube nomuzi ube nomfazi ube nemisebenzi wezandla ube nemali nawe nje ube indoda emadodeni mawusukuma ubonakala njengendoda noto ukuthi kuqheke okunye futhi mdala lapha nanti uPretus yena ngeke ngazama ukukhuluma la emalangeni lokho ebaleka so angazi njengoba ngiyabe sengishisile ngachisa uhle ufike ulala uchise njenganamhlanje suka khona sibone ukuthi angeke kufika 3 days engabuyanga na endlini uPretus aliyabe lisebenzile kufanele ngoba komahlaleli afanele buye komahlaleli hlale komahlaleli simfuna komahlaleli kakhulu mdala komahlalela yiko kunomuzi wakhe noma ngabe sethola nje uDivius akusebenzi sesimloyile lapho uPretus hayi liyabe lisebenzile but next time le mali incane ngiyabe ngifuna ukuthi kuyenzela into zakho zonke zihambe kahle 2500 lapho mdala liyabe lisebenzile hayi zazama lami so ngingazi laphana indaba yelokhuzeni etafuleni lapha inyosa ngisayitholanga lalithi ndinga inyosa ephilayo kufanele udinga inyosa ephilayo kodwa ke nako kwanamhlanje ngizokunika enye ipiece ngoba vele ngibuye ngithwele nalwana umqondo wabothe kule tafula lapha so ngizokunika enye ipiece ehambisana nani kade ngithi mebukele inyosa badi ngizokunika enye ipiece ezohambisana letafula ukuthi utholeni imali uyakho umuzi loPretus into esifuna uPretus uba sifuna itiye koPretus kakhulu mdala lapho labe liphushe kakhulu so ngakunika enye ipiece encane le kayifani fanele ihlale yodwa kakhulu le piece kumele ihlale yodwa le piece le kumele ihlale yodwa yiyo ezenjani ezosebenza etafuleni esitolo sawothi nawe uthola imali yakho umuzi ngoba into yakhona ayihambi kahle sifuna ukuthi masifika sithola umuzi ugcwele abantwana sifika sithola umuzi unomfazi sifika sithola umuzi ugcwele inkomo sifika sithola umuzi ugcwele imbuzi umuzi wendoda hayi ngabo yakho ekukuhle ngabonga mdala so lapha ngaqeda ukusebenza uPretus ngimlande straight uPretus uyazibuyela yena
uzoziletha yena ezoxolisa ukuthi lento lena engathi ngizama ukuthi ngingathi idemoni leli lilandayo kodwa namhlanje ngifuna ukuya ekhaya. Amdala labe liphushile amdala ngabona. Okasimolo nanku nakho. Faka lokho esikhwameni. Kato okasimolo. Yiko khona okasimolo ukuthi dabula valo lo ngikhuluma ngayo. Ukuthi vele ehle dabule kuvale ngamcabangela ilutho upretas ngokwamahlalela. Ya isengithi. Ehambisa umlayezo njengomlayezo ubise njengobunjalo. Unjalo Yeye. Hayi ngizwile mdala. Hayi sembongile. Hayi lami kubonga mina. Indoda ngesukumayo isukumela umuzi wakhe. Mawungasasukumi kusho ukuthi awusafuni ukumuzi. Hayi kakhulu. Kubonga mina. Hayi mbongi.